जोजलपा जी सुलिन्द्र साक्य थुगु वालेया थिथि बोखजना वेगुदु दक्लेन हपा हेडलाइन्स मे 1 तारिख मजदुर दिवस लसता प्रधानमन्त्री हसना नेपाया सञ्चार माध्यम यात प्रधानमन्त्री ओलिया ख्याचो नेपाया राजनीति या कचौया खे चिनिया राष्ट्रपति या छाता एमसीसी संशोधन यात नेकपा कार्यदलीय छाता नेपाया बजेट न्यापयोग नीति तयारी नेपाल सरकार किट न्यायको पलाल हुन नेपाल दुने कोरोना लोगित अपोल प्रहरी प्रधान ज्याको थिए लवाब न्यायगु लकडाउन गृह मन्त्रालय तत्वगु उज ना सिके मफुगु लोच महत्तरी झिमसिब अपोसित तापले जुङ्गा छगु बजारे मिनल व्यापारी सुलभ अग्रवाल यात तोते थुङ्गाली हाक्न जोन नेपालले न्यात अनलाइन एजुकेसन नेपाल दुनिया पोल्ट्री व्यवसाय बुलेयाउन बुद्ध सम्बत निन्यासव खुइपेको गु स्वाया पुनि तजिक मयाइगु नेपाया नापामा मेहालामी मिसा रानो देवी मन्त छम विस्क कथाया कलाकार इरफान न मन्त यही पुग अभिनय यानादिम कलाकार ऋषि कपुर हली तोतल ठुगुवाया बुखे दुसय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सर्वजीवी वर्ग दुखैना सुखया मखस खङ्कीको वर्ग जुगु धयादिगु दु वंगुमे दिवस लसता हसना बियादी से वेकल श्रमजीवी वर्ग हिलासुया संभाग जुगु नेथनादिगु दु हसना कोरोना भाइरस हुने उद्योग व्यवसाय बन्द जुबले आमदानी मधुपी स्वदेशी जैना चोपी फुक्क कथाया जामिते त ठाकुको नि खना थ त दुख तागो धयादिला चिदन हो हिंसा जागो लपे हुने शहर व विदेश थपी आ हक्न थो कोरोना महामारी हुने जामदया लामुतु चुलाकेतन ठाकुको अवस्था बोलंगु इया त थम वाचागो व थ संवेदनशील न जुगु धयादिल थो ठाकुको इले सकले दे दुनिया व पिने चोपी सकल नाप जात विशेष इनाप्न यानदिल सकल नेपाली जनता व फुक्क हलिहे कोरोना महामारी लोएपाखे लनाचौं इले नेपाया छु सञ्चार माध्यम वो सामाजिक सञ्जाल तेस देया त अस्थिरता पाखे यंका चोको दोप प्रधानमन्त्री केपी ओली बियादिगु मजदुर दिवस हलसता नेथनादिगु हसना प्रधानमन्त्री थुगु परिस्थिति या त संकेत 16 धासा सरकार नेकपा जासनामित वो आम जनता ल ख्याचो पिएको भातक छलादिगु दु लिसे वेक्ल थुजागु कोतायता तालके मबिगुन भलासा बियादिला सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाया दुनिया कचौ अपया वसेली सरकारी न्ह्यने न्यासची बोलंगुदु प्रधानमन्त्रीले से नेकपा नाय केपी ओली सरकार व पार्टी नाय मध्ये छगुले मागो धिना नेता तेस कागुदु मेम नाय प्रचण्ड वो नेता माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री नियते हे न्यास थंगुदु लिसे प्रचण्ड वो नेपाल लिकसया निगुगु पुस्ताया नेता तेस प्रधानमन्त्री त बिचाहे या मा कथाया न्यास बोलबले सरकारी भविष्य खेन न्यास छि थंगुदु तर ओली लिकसया नेता तेस थुकिया त धासा नालाकागु मदुनी थयद थुई नेपालले राजनीतिक तुतिसाले ज्या अपया वसेली चिनिया राष्ट्रपति सी जिनफिङ तक चुता पंका दिगुदु चिनिया राष्ट्रपति फोनियाना नेपाल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारिया त राजनीतिको कोरोना संक्रमण या नेथना कया दिगु ख वेकल आ कुर्सिया नीति मखु कोरोना नीति ल्यागु इ ख धका धयदिल छगु इले बैबे जुगु एमसीसी संशोधन यानाजक संसदीय यंकित नेकपा कार्यदलीय छाता पिदंगुदु कार्यदलीय दुजलिसे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालिया बिस्क कथया बिचा पौस थुकथ नेता तगुदु नेपा नपजुगु सम्झौता अमेरिका या राष्ट्रिय सुरक्षा हित अख जाख जुइ मजुगु खन नेता तगुदु सम्झौता स्वयं न छु कथया सामरिक वा सैन्य ग्वाली वा गठजोडिया विषय नेतातगु मधु तर अमेरिका या फुक्क राष्ट्रिय रक्षा सुरक्षाले से हिन्द प्रशान्त रणनीति सम्बन्धी दस्तावेज एमसीसी अजागो रणनीतिया बो जुगु ख नेतातगु दु थुगु सम्झौतापति भविष्य जुगु कानुन तक नालेमागु लिसे खलिसे आपन अर्थ लागु याना सम्झौता या मुजुगु नेकपा कार्यदलीय छाता दु
लच्छी न्हवनिसे ध्यानाचुङ्गु लकडाउन हुने अर्थतन्त्रीय अपलागा दिना चौसा तबी अर्थ मन्त्रालय वैगु आर्थिक वर्ष बजेट धासा मध्यक जान्याका चुङ्गुदु आ वैगु ज्येष्ठ 15 गते न्हवया मागु संवैधानिक व्यवस्था हुने न अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारी आगुली हत्या चागु ख कोरोना महामारी देश लकडाउन या धुम्काले छकेर खर्च जुइ मफुगु दुसा राजस्व मूल्य गुलिन लिचोलाना चुङ्गुदु गुकियाना सरकार या त चालू आर्थिक वर्ष या दक्षिया बजेट हेगुली जक मखसे वैगु आर्थिक वर्ष या बजेट या त माग स्रोत चुलाके त तक थाकुको खनेदु स्रोत समिति थोयान हो छिन्नेगु खर्ब जोलिन्जो या बजेट सिलिङ देको खसा थुगुसी कोरोना महामारी हुनी अपेक्षिको तयारी जुया चंगुदु थुजागो अवस्था चालू आर्थिक वर्ष या छिन्यागु खर्ब वो सुइसंगु अर्ब जोलिन्जो या बजेट देको सम्भावना अपगुन स्रोत नेथंगुदु हलियंक ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्टिङ आरडीटी किट या विश्वसनीयता न्यसची बोल्नाचुङ्गु इले नेपाल सरकार धासा छगु लख थान वहे किट न्यागु ज्याख यागुदु स्वास्थ्य सेवा विभाग थयवंगु बुधबार किट न्यागु लागि चिनिया कम्पनी नाप सम्झौता यागुदु सम्झौता स्वास्थ्य मन्त्रालय निर्देशनीय विभाग छुदी न्यव किट न्यागु लागि टेन्डर आह्वान यागु ख आपूर्ति या मदुगु निपेंगु मध्ये झिगु कम्पनी चिहाको धल तयारी आगु ख जला खला दे भारत थो बहिष्कार या सेबे न्यो आपल देशन चीन नापै थो किट यागु ज्याख दिकु ख लिसे चीन कम्पनी क्या थुंगुगु थेपन लित बि मागु ख थनिया सरकार लुमुकेमा हलिमे कोरोना भाइरस या लोच कपी नियत सेबे चोय जुगु ल्याचा ओया चंगु इले नेपाली धासा ठ्याक्कै अह जुगुदु थन बैसो वबि सेबेन अपयना ल्याम ल्यासे त जुगुदु वंगु सुकुरबा रुपन्देहो नेपाल गञ्जे तसा जुपी निमयना मुख नियगुम थेंगुदु धागु खसा थुपी पुष्ट जुपी नियगुम मध्ये अपयना नि छदनिसे सुइदयापि जुगु स्वास्थ्य मन्त्रालय नथंगुदु छम चिकित्सक धापु कथ लजगाय नीति विदेश होना लेहा वोपी वा दे दुने हेन नि जालायना नैपी जामितेगे थुजागु लोय खनिदुगु धागुदु आतक थोल्वे अपासक जना मोंगुली जाथा जाति तक मथुगुन धागुदु थौकने हलियंक महामारी जुयाचंगु इले फिल्डे खटेना तपी पुलिस त धासा मास्क पंजालिसे सैनिटाइजर तक चुलाके मफुगु सरकार लव न्यागुको जुगुदु आर्थिक वर्ष लिपांगु इले नेपाल प्रहरिया त लवलिसे हुलमुल कजे कागु जोल ल्यातेगु ख मन्त्री परिषद उजबी धुंका प्रहरी प्रधान ज्याको थि लव न्यागु ज्याख नेजगु कुदु आ न्यातेगु जोलने वाटर क्यानन 9mm या पिस्टल वो शॉट गन तक न्यागु याना प्रधान ज्याको थि लागते ल्याचा तयाना चंगुदु लिसे पुलिस अश्रु ग्यास व रबर या गोली तक के जुगु शॉट गन न्यातेगु ख सिदुगुदु लकडाउन या चौता मतसे जुपी अपोसेली सरकार सोनिगले तसा लकडाउन तचुकुगुदु गृह मन्त्रालय निर्देशन लिपा वंगु मंगलबार निसे पुलिस सवारी चेक जाँच वो न्यासे जुपी तसा तचुकुगु ख थुगु झोले स्तो निसे हे पुलिस वो ट्राफिक जाना थुकतय निर्देशन पालन यासे जान्याकुगु ख थोयान हो चुता मतसे सतके वयवने जालिसे यातायात साधन नखने दया वगु वो बजारे सर्वसाधारण तेगु चहप अपयावुली निर्देशन कथा पुलिस देश लकडाउन तचुकु ख थोदथुई निर्देशन या पालन अख जाया पिन्त घौची मल्याक होल्ड याना तगु ख यदि सुनान मागो दसी मदेक वा नक्कली पास वा मखु कथा भदेका जुइपित तक होल्ड यागु नेथंगुदु थौकने हलियंक कोरोना भाइरस ग्याचुगुदु महामारी रूपे नेनाउना चंगु थोल्लो च तपात आपल देश लकडाउन छला चंगुदु थय हुनी फुक्क बनेको थि आखा बंकीगु वो बनेगुली न देके मागुदु नेपाल सरकार चैत्र 5 गते तक दुने वार्षिक परीक्षा कोचाके त धाय धुंकाली आपल बनेको थि जाँच कोचाको ख तर रिजल्ट धासा आतक न पिका फुगु मदुनी थय झोले एसईई वो
छिन्छगु व छिन्जुगु या जहाँ धासा जुइ मफ्त थय द थुइ छु बनेको व सुविधा जागो बनेको थि धासा अनलाइन आख बंके जन हाको दु ओगु बनेको थि अनलाइन एप्स पाके तगि ढाका चंगु दु लकडाउन तस्क ता हया वगुले बनेको थि खुगु तगि निसे छिगु तकया फुक्क विशेष थुक थय अनलाइन क्लास ढाका चंगु दु यदि इन्टरनेट दत धासा थन सरे जुइमा वा गामे तर छुहे मपाएको धागु दु महत्तरी नासिके मफुगु लोच झिममल्याका अपोसिगु दु वंगु शुक्रबार बर्दिवास नगरपालिका 12 सोमसीगु खसा थयान हो भंगाहा नगरपालिका 7 मेधरुले नेमसीगु ख निगुली जलाखला वडा जुगु व सिगु अवस्था छौ कथाय जुगु स्थानीय नेथंगु दु थदे सिगु छुजिया व थोलवे छुख धैगु चिकित्सक टोली अनुसन्धान ह्याके थंगु दु थौकने लकडाउन व कोरोना भाइरस ग्याचको बोल्ना चंगे अवस्था नेपाया ताप्लेजुङ बजाया पुलाङ्गु बैंक लाइने चंगु ट्याक्स स्ट्यान्ड लिकसँग तचको मिचागु दु मिचना नेका छे चागु दुसा नेका छे थुना तिनी मिकजे कागु ख शुक्रबार बहनी थ्याउम थ्या गुतात्या इले छगु नसा जोला पस्ला मिचना उत्तर पाखे नेपाली कांग्रेस पार्टी जागु दुगु छेतक थ्युगु ख नेपाल प्रहरी नेपाली सेनाले से स्थानीय वासी जना मिकजे कागु ख थर्मल गनिया कालाबजारिया दोपने जोम शंकर घरानिया व्यापारी सुलभ अग्रवाल विरुद्ध जिल्ला अदालत ये मुद्दा दायर जुगुदु पुलिस अनुसन्धान प्रतिवेदन लिधासया जिल्ला सरकारी वकिल जाको थी वंगु मंगलबार मुद्दा तगु ख अग्रवाल या त बजारे अपो धेवा कया सामान म्युगु लिसे मेगु छु सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन 2032 कथा दत्या तक कुनेगु वो झिगु लख तक धेवा बहु फुकेगु माग्न मुद्दा तगु ख अग्रवाल किर्गिस्तानले लागि नेपाल अवैतनिक वाणिज्य दूत जुगली तसा नेबो सजाय माग यागु ख सार्वजनिक पद धारण याम मरुख अपराध यासा नेबो तसा सजाय जुई थयदथुई अग्रवाल जोंगु खसान निवा लिपा ये जिल्ला अदालत वैता हाक्न जमानत तोतल तर अग्रवाल अदालत मुख नि न्यागु लख व न्यानो धेबा फुला प्यावे थुंका पुलिस हाक्न अदालत पिने थास जोंगु ख महानगरपालिका पुलिस टेकु अग्रवाल या त जुने थुंका वै त मनी लाउन्ड्रिङ अनुसन्धान विभागे छोगुदु हलियंक महामारी लुए बोलंके त भाइरस कया चंगु अवस्था नेपाल दुनिया थिथि जात्रा व नख चकया त बामलकेली चो लागुदु वैगु बैशाख पुनी धाबले बैशाख 25 गते स्वाय पुनी तकन लकडाउन दुगली थुगुहे अवस्था यता वाचाका तजिक मयाको नेथना बुद्ध सम्बत निन्यासाओ खुइपेको बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति नेथंगुदु थुगुसी यलया ओकुबा जख हे परम्परा पा मथसे मज्जि मगाको कथा जग याको नेथना न समिति बिउगुदु यल महानगर प्रमुखिया छिन्यागु बहाबही नाप मेगु सकल बहाबहिया 10 पार मिता आजुपी नाप विहार नाप स्वापुदुकु ज्यासना पुच थिथि बौद्ध संघ संस्था सकल बौद्ध अनुयायी पिन्त थथव्यत्वा बहाबही वो छेखापति स्वाया पुनि हनादितन समिति धागुदु झिगु देशे आत्मनिर्भर जुसे वनाचंगु पोल्ट्री लागा लकडाउन व कोरोना हुनी नि मोतिन सुइन्यागु लख धेबा नोक्सानी फसे वगुदु व्यवसायी खाचा मिगुजा मोजुबले सितक इना बिगुदु मोरङया बेलबारी रूपन्देहिया बुटबल बाँके कैलालिया धनगढी लिसैया झिगु सेमे अपो जिल्ला बुजामे पिन्स न्याय मिगुजा मोजुगु वो दाना चो मलाबले चल्लाई त ढाका स्यागु जा यागुदु गुलिसनला तस्को मो धेबा मिया थगु खोर खाली यागुदु छुद न्हेव बर्ड फ्लू पाखे समस्या वगु खसा आवया कोरोना वो लकडाउन थुकतहे पंगत अपयावन धासा नोक्सानी ल्याचा अझ अपयको व्यवसाय पिनिगु धापुदु प्रजातन्त्र नेपाल रेडियो स थोगु नापाम मिसा सय हुनी मुसुम मेहालामी रानोदेवी या त नापाम मिसा कथा कयादिम मेहालामी वंगु बिहिबा चेपेदे बैसे मन्त अघि बढ हातमा क्रान्ति झण्डा लि आज देशको क्रान्ति युद्धमा वो
हाम्रो एक पुकारा होस थे जागु जागरण में पंचायत व्यवस्था नंके नीति आन्दोलन न थोकेको यागु ख विक्रम सम्बत 1993 मंगिर 12 गते विराटनगरे जन्म जुयादीमा वैकय इहिपा तीर्थराज अधिकार नाप जोगु ख वैकय निमम ह्या वो छम कादु आ पिनेदेया बुख भारतीय राजस्थान नवाब खानदानीय छम कलाकार छम तिसलाक डायलग नवैमा छम बिस्क पहयामा प्याखमो इरफान खान वंगु बुधबा nye सोदै वैसे मन्त वंगु छवा न्ह थमा आकाझका मधे धुंकाली उकियाली चोलिसे थगु लोचो याना न मुम्बईया कोकिस्तान अस्पताले आईसीयू से भर्ना या मागु ख खान या त क्यान्सर जुसा निसे हे वेकय तिरमेजु आपला सुसाकुसा याना दिगु ख वेकला टेलिभिजन न थगु क्यारियर न्याकुसे हलिउड व बलिउड तक थेंका बेबे जुयादिम ख आपला नेशनल व इंटरनेशनल अवार्ड त्याकादिमा वेकय दक्ले लिपांगु सौकिपा अंग्रेजी मीडियम थौक्ने तिनी पिदंगु ख नेशनल स्कूल अफ ड्रामा पाखे अभिनय सैकादिमा वेक छम बालामा डाइरेक्टर न ख धाइ तर फिल्म डाइरेक्सन याना दि मखन थका वेक नप जाना दिपि कलाकार पिसा ढागुन या थोहे दथुई थुगे वाले छगु इले लोगो हम कलाकार ऋषि कपुर नमन्त बलिउडिया नाजामलिसे प्रतिभा जाम कलाकार वंगु बिहिबा मोदुगु ख खुइन हेददुम कलाकार कपुर वंगु बिहिबा स्तसिया चाता इजिया पी गुंगु मिनेते मोदुगु ख वेक क्यान्सर लोचा कया चुना दिम ख वेक 2018 स क्यान्सर वासा यागु नीति न्यूयॉर्क थंका दिम ख थ्यमथ्य दक्षि वासा या धुंगाले 2019 सेप्टेम्बर थगु दे ल्या झाम ख वेकय उसा बामला वंगु सासा ल्यागुले समस्या जुइ धुंकाले एचएन रिलायन्स फाउन्डेसन हस्पिटलले भर्न यागु ख वेक वासा यागु छोले मदुगु ख वेक बलिउडिया नाजाम पुलाम कलाकार राज कपुरिया माइलामा का ख लिसे वेकला फिल्मी क्यारियर छगुया छगु जको सौकिपा निर्देशन याना दिगु दु